burya ngo iby'ifi yigira mu mazi ntabwo ari byo yigira ku musenyi. Mu yandi magambo ngo iby'ingona yigira mu mazi imbaraga igaragaza uburyo iba ari indwanyi, uburyo aba ari indwanyi karondora ntabwo ari byo yigira igeze ku musenyi. Abayobozi ba Rayon Sports nyuma yo kubona amarira y'abafana abaye menshi, bakabona ikipe yabo iri kugenda ijya mu maregeka, noneho nabo ngo bahagurukiye rimwe bakora hirya no hakuno, bahamagara uwepfo n'uwo hakurya, bose bafatanya imbaraga, bafite gahunda yo kuzahura iyi kipe. Bitarenze kabiri banyarukiye muri Uganda maze bareba umukinnyi ubica bigacika muri Express, ikipe ibarizwa muri Uganda. Aho ngaho uyu mukinnyi bamuha amasezerano. Uyu mukinnyi usibye kuba akina yewe ngo ibitego abimariramo, dore ko ari umwe mu wari uhetse iyi kipe Express yo muri Uganda. Ni umukinnyi witwa Mohamed Sononga Kagawa. Uyu mukinnyi usibye kuba ari umukinnyi ngo nakandare, ni umukinnyi ufite ibitego 6 mu mikino 10 amaze gukina. Ni umukinnyi urimo ufasha ikipe gutsinda ndetse no kwitwara neza. Muri iyi mikino 10 yose yahawe ibihembo by'akataraboneka nk'umukinnyi witwaye neza. Iyi kipe ya Rayon Sports usibye kuba yagiye muri Uganda, yongeye iraranganya amaso muri Misiri maze ihakura undi mukinnyi w'akataraboneka, umukinnyi bakunda kwita igikura nkota. Uyu mukinnyi usibye kuba ari igikura nkota ngo uburyo ari gukora ku mupira byo byatangaje benshi. Umubonye agira ngo akina i Burayi. Ni umukinnyi ufite imbaraga n'ibigango, yewe ugenda mu kibuga ukumva imirindi, uburyo hazaba hagaze hose uwakojejeho ukuboko wese agwa nk'ugonzwe n'ikamyo. Turashize none urimo guca ubutimba bw'amazamu, arimo aratsinda bimwe birenze, dore ko ari umukinnyi ufite umupira ku kirenge no mu mutwe. Ibyo akora ubona ari ibintu yatojwe. Uyu mukinnyi yitwa Ali Ismaili. Uyu mukinnyi akaba yaturutse mu Misiri ariko akaba ari kubica bigacika. Nyuma yuko Rayon Sports imaze kubona mu kibuga byazambye, niko gufata ingamba yo kuzana abagabo bakomeye cyane kuri uyu mugabane. Mwaho ibyo bidahagije, barongera bakurebera ku kibazo cy'umutoza. Uyu mutoza muramuzi, ni umutoza wahoze utoza ikipe yo muri Tanzania yitwa Azam, mwaramubonye. Yitwa Bruno Ferri. Uyu mutoza ni umutoza ukomeye ufite ibigwi, yewe mwabonye umupira yakinnye na APR FC ubwo uyu mutoza yatozaga Azam, ubwo yahuraga na APR FC hano mu Rwanda, APR kaza kuyikuramo ku bw'amahirwe. Rayon Sports yafashe ingamba zo guhindura byose ititaye ku gihe kigeze, ariko ibwira abakunzi bayo bati mwari mushonje muhishiwe, burya amarira yanyu mwarize yose twarayabonye. Nkaho bidahagije, Rayon Sports yicaje abakinnyi bayo ibabwira yuko noneho ibintu bita gutsindwa bigomba kubava mu mutwe, dore ko ari ikipe ishaka igikombe, yewe ushaka no gusohokera igihugu. Game over. Ni ikipe yafashe gahunda, ifata umwanzuro wo gushyira abakinnyi muri hoteli, ikabashyira hamwe, bakabatoza, bakabaganiriza, bakababwira indangagaciro z'umukinnyi wa Rayon Sports. Ni ikipe ishaka gutwara igikombe cya shampiyona, nyuma yuko izanye abakinnyi bakomeye cyane bo kongeramo imbaraga, utirengagije n'umutoza. Niba uri umukunzi w'iyi kipe, ndakubwira ngo ayo warize arahagije. Abayobozi ba Rayon Sports batangaje ko badashaka kubona irindi rira ritakara rivuye mu maso y'abakunzi b'iyi kipe. Ni ikipe yafashe gahunda, dore ko ifite gahunda yo kuzana n'abandi bakinnyi barambagizwa hirya no hino muri Afurika, ariko ngo ntabwo ishaka kuzana aba bakinnyi bingwiza murongo, iri kugendera ku mazina n'ibikorwa. Abakunzi b'iyi kipe twari tumaje kwiheba bitewe n'uko twari tumaje kubona ikipe yarabaye nk'akarima k'igikoni, dore ko bari baragize insina ngufi nta muntu utayicaho ikoma. Ariko noneho ngigiye kuba igiti kirekire kizajya cyurirwa n'uwabyigiye ndetse n'uwabikoreye, ntabwo izongera kuba igiti gicibwaho ishami n'ubonetse wese. Niba ukunda ikipe ya Rayon Sports, komeza uyikunde, kuko abayobozi bayo nabo bahagurutse, bafata hirya no hino, bafata amatelefone, barahamagara, bakusanya abakinnyi n'abakunzi, bafata umwanzuro kutongera gutsindwa.
Kanda subscribe niba iyi nkuru ari ubwa mbere yumvise. Niba ari ubwa mbere twumvise, kanda subscribe kandi ukande like kugira ngo ibiganiro byacu ubutaha bizakomeze bigira agaciro. Wowe wakanze subscribe, reka tugushimire kandi uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi. Ibiganiro nk'ibi naho ubutaha. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo uko amakuru mashya atambutse hano kuri channel yacu ajya kugeraho 5 kuri 5. Hano twari mu Nzove aho ikipe ya Sport yari mu myitozo. Uyu munyamisiri Ali Ismael aho yari yiyereka abafana, ibyo yakoze nagatangaza. Murebe uburyo yakinaga. Uyu mukinyi waturutse muri Misiri Ali Ismael, nubwo yarari mu myitozo, umutoza wungirije Romami Marcel yakomeje kumuha imyitozo na bagenzi be. Uyu mukinyi yagaragaye mu myitozo y'ikipe kuwa 2 tariki 16 z'ukwezi kwa 12 2026, ariko abari aho ngaho uko yakomeje imyitozo itera imbere cyangwa se amasaha yicuma, uyu mukinyi ngo yagiye agaragaza umunaniro udasanzwe. N'umukinyi bakomeje kwibazaho, bibaza bati ni gute umuntu ava muri Misiri akaza gukora imyitozo akaba ameze nk'udaheruka mu kibuga. Mu by'ukuri abayobozi bageze bamucishamo ijisho mbere yuko babonye ko igihaha cye gitangiye kunanirwa mu minota mike yari amaze mu kibuga. Ni umukinyi utagize icyo yemeza abafana, ni umukinyi wakinnye ariko nta kintu yagaragaje nk'umukinyi uturutse mu gihugu gikomeye kandi gifite amateka muri uyu mupira. Uyu mukinyi waturutse muri Misiri ibye byarangiye nka ka wa muntu wagiye guhaha akibagirwa icyo yajyanye, bityo akabura icyo ahahiramo. Uyu rero nawe byarangiye bamubwiye ko batamukeneye muri Rayon Sport, barebye uburyo akora ku mupira yicishwamo k'inyuma k'imbere, ariko umupira we basanze uri hasi. Bahitamo kumusezerera. Uyu mukinyi ntago akibarizwa muri Rayon Sport, yahise atega indege itaraganya asubira iwabo, kuko imikorere ye n'urwego rwe basanze rutari kuri iyi kipe ya Rayon Sport. Nkuko nababwiye, ni ikipe ishaka kubaka amateka, ni ikipe ishaka guhindura byinshi, ni ikipe ishaka gukosora byasahajwe n'imikinire mibi. Uyu mukinyi Ismael ntabwo akiri muri iyi kipe, byarangiye asubiye iwabo muri Misiri ajya kubeshya ab'iwabo.